Kaya TV mahotire kwota ya mbere 20-12 no kwota icio ingi ithatu mataruragwo na pointi 18 gwa kenda 17 gwa 13 27-43 ni arugamiri a gitaro kia Western Butere Girls. Our target is to go to Rwanda. We are targeting East Africa, and the journey didn't start today. It started long ago. Kugina kuo ngucanio cia basketball Buruburu Girls matamurire nyarari cia gitaro kia Eastern Kirigara Girls na point 7-2 Mwanini wa arume guthisha muthako wa basketball gitaro-ini kia Eastern Meru School manire gucoka kwao mathako-ini ma kibururi maria mamorite kwa ihinda ria miaka kenda na mahota Wajir School na point 234 na kwa ngucanio ya keri mota Aga Khan kuma Mombasa tamwaki na point 69 Coach wa Meru School Paul Muli ni agathiri anake ake ni kuonana kio kiao akiwa matikuru amira hau. So far tumefurahi although there were issues tukianza hiyo game, but we are happy to have won. Na Orisa Hills makiririe Sigarame na point 73-57. Ngucanio cia ruciu Kaya TV makarimana na Moi Girls na Butere Girls mangethanie na Barchad ngucanio cia Pool A. North Eastern makarwana na Kirigara Girls na Ororeto marangane na Buruburu Girls ngucanio cia Pool B. Mwanini wa arume Meru Schools magotana na Amira. North Eastern marorane na Aga Khan ya Mombasa ngucanio cia Pool B. Dagureti morania ni atia na ateteri agerenwa ino Orisa Hills na Alliance Boys marikiririe na Sigarame kenda cia hwaini. Hadini ha Inoro TV Jisoka Mau wa Mushiri.